Hello gagayam, naragsak nga oras tayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Cubs at Bergie, sa napod no anagan, tintay drama itangam sakbay na. Hello man pa kini Gregorio Abad, di tabusilak bayumbong Nueva Vizcaya, ni Romy Ragindin, kini Rowena Luna. Kastimanti ko na ni Cubs at Bergie, di raman ang biyanang, nabisyo tiyamak, no damadamag na nga inuman, wano sugalan, mapan. Nagagat ngag trabaho ngam ti pakasurunak, pagbisyo na ti sweldo na. Katap no nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Ay, umandan ni man ang tipista, insa ba kay? Kahit, apay ko mano madalay. Tapno adaman pagbulak-bula maun, kasta. Ay, isan mo ka? Nabayag tupay na jak nagbulakbol. Napayag nga. Kano hindi na panlalawas day na uday, apa nagbulak-bul mau. Kaya subay, nabayagan. Hindi pala napanalawas na jay. Ayan ti sweldo man nagkarpintiraw. Tasyak ti mangidulay. Nakaduli na yun. Sana man ano na jay. Ay nasito. No adda pistaan, maibaws ti kwartab. Napanan ni tatang nanang, Ay na, piyesta man rin ti barangay tayaw. Iswa sigurado, adaman ni di piyesta rin. Ay, nakamarangpang man ni Jayan. anya, ay una yun. Katay sweldo na kanina na karidad ngay. Intad na kada kayo? Saan? Una na, nakadulay. Agam japachay. Indugo na laki di sweldo na. Magkapasulong, Jaya amayaw. Ay, o sige, tabaunak manja po ko yun. Sukunan na ni tatang. Tapno saan manan ang may pasubo di sweldo na. Adeng, arak man. May sa akis. Ta para manakman na ito'y kakanwak. Ala, Lolosito! Lolo! Priya, apa nga la ka dito? Pinaunak ni Nanang! May kayo kan nuyawid. Tama nga, no, agbartak kayo manan. Ay, agawid kan. Agawid nagtaon, umadamdama. Ang gawid tayo na, ha? Doa tayo nga gawid, Lolo. Maudi ak, umunakan. Sumaruno ak metla adagos kan ka apaw. Wala, mapan ka. Adto, ti igatang mo iti kanam. Basta agawid kan. Grabe ay, gumawan pa ila Jaya mamanakaw. Ay na, di yun namaan ti panagawid na. Aginggat saan amal pas ti piyesta nanang. Ay, na yun tikas Jay nga ramid ti amayaw. Inlaklakay dan, tikas Jay nga ugali na. Ti kinawulwul na. Imbak-bakit kumay ti agkon-kon si misyon. Kano nga tayo nga gibos tikas tao, yakalbaryaw kanakaw. Ay, mawatak tirik na yun nanang ngam anyangay. Numutungtan tayo ni tatang kaslayad adda na mo tagpapanawa. Uwan nga ruda, di lagbay na Jay nga amayaw. Isumsamot ti kalakayan da nga artak dito'y lugar tayo. Nagre-retire nagiti artak kan sugador. Dagiti kataob na. Agam, isaw, di pala ag-retirement. Iso nga isaw, ti kalakayan da amin nga dito'y lugar tayo. Naku na yun nanang. Nagiinom da ni tatang tikas labos da ta iso mga rod ti kalakayan. Di agbay na. Imbis nga isuro na dagiti babaraw si tinasayaan. Saan? Sa makikadwa nga ginom. Sa tidyak kaya, nga dapapanan dagiti ay na makisursurot man. Ay, ngala, agnakam tulatan ni tatang. Mauman tumot lang itikas ti nga aramidan na. Ramanam ka di day tuy tapay nga inaramid di manugang kaw marensa. Tay, amo na gayam ti agaramit iti kasta. Kawan, Ay, kasta tararamidan day di lugar da. Nagimasi ka, ramanam sana yan na pa iti kasta maray. Saan? Depende iti agaramid day ta. Nasamit day taw. Mabitla nga. Ramanam nga mentap no amaw. Alaman lang pagbigyan ka, marimingay.
natama anak sa mo din bare. Agrigos mo din di ba nagkita? Ibusan takit ni dayto ta. Saan matla kaya't nagite kabalay ko dayto. Makabarte mo gayam na tamare. Sana balay ta italaang mare. Di oray tulod ka nga gawid. Wano saan ka maturog kan dito'y balay. Ay, sana mare. Sa pulon na kaya balay bay. Agawin na mo lang, mare. Nalang arod, ibusan tanday to. Sa tanto agwashing itiara kay Jay Star. Ay, napanan si kumari kun ngay. Apay, di mo pinastrag dito'y balay, anak ko. Nagawidan nanang. Paspas tragak ng di namat kayat. Apay, nagbartag kayo. Ay, diyak mo amawa makabartag gayam na yung painom ni Ninang mo kanyak. Anya? Maya mo gayam ti rig na din mabartag na ko. Mabukaw gayam ti problema, duka. Ngala, mabait lang talabaran kayo. Agsukat kayo, nanang. Ay nasakit ti ulo. Ay, ang ubar day tananang. Nabartag kayo, di kalma na si Mangpet. Awampay, jaya ma'am. Awam mo. Inton bigat pa'y lamal pasti pista. Di pa agawid day jay Madadangag sakit ti ulo. No malagip ko ti arami, jaya ma'am. Ay! Awanan. Naibusan, jay purdiya na ang nagkarpintiro. Kanya nga ron ngay, awan mabalin tayo Bagbagaan yun tumanan sumangpet. Hello, Insa. Ay, anya ngay tikas tangay churam sitaw. Ita ka lang agawin. Sabay disura sa antirabi ay. Nagmurseng ka. Ay, nagagdud ka. Ay, na ikato'y bakit ko na yata agungat man ay. Sa anak ba't nga babae? Dala, subrikan. Tayong kagdigaws. Malaminak. Pagdingusan na, katrabrabi ay. Si kakit di tagdingos sa bakat. Tapno na bang loka akaabay ka? Apay nagkatusan ay bakit? Nagsukatan. Nagtungrit ka. Aldawasan ka, nagsuksuka. Nagangdud ka, lakayan. Tang, ayan ti sweldo yun ang nagkarpintero. Awan, napukaw. Narigrag ko di piyestaan. Wana, rinagragyaw di sugalan, tanaabak kayo manan. Liber Jim, ay saan ba ta? Narigrag ka o agpaisaw. Anya, matikas ta nga ramid yun. Awan pa'y makukwar tayo mag. Awan maururnong yo asweldo yo. Ure urnungan nyo lakuma. Tapno danto kautan nyo nagkasapulan kayo. Ibisyo yung amin ang kwartayo. Kung nga ruda, sa intunawan kwartada, kasla kakasay. Kasla nakuturan naman o. Nagtala ka man mo di ta Insa. Kasanon nagsakit kayo. No ma-hospital kayo kapoy ti kabibisyo yo. Adda nga rod kautan nyo a kwarta. Ay na, di yo ipanamnama amin kada kami. Tandamot anak me pampanunutan mi, tatang. Kung nga ruda, feeling baron dumang kami na itangamam. Lakayanan na diyang pampanunaw. Nagsweldo kayong tumanan, itid yung adagos kanyak ti sweldo yo. Tasyak ti mangidulin. Why? Itid montaw ka ni Berjay. Taisaw ti mangidulain. Kanliklikan yung taginom, tamadadaal ti salon at yo. Madadal, tabaram. Ay, Nagsakit kayo, makambo kayo na awan pagpadoktor yo. No di ka agidulin ti kwartayo. Why? Ha! Makaambo kay ti bagay, sitaw. napanan-manan ni tatang bakit? Napanmanan nagkarpintero Sayang, ti matmatgadan na. Tadi mat agidulin iti kwartana. Makamuda di dagnakam.
Awan lang rodan ti paggastusan da dito balay. Tay provide ta amin nakasapulan da. Wan nga ron Nasimpetan sa ngamin unay bakit? Iso nga agabuso ni tata. Ay, barang ang balbaliwan alakay. Ta, sinermonak man itayan, sakbayaan na pa nagtrabaho. Umay kay jay balay tadaman na ni narami jay manugang kwatapay. Ay na, makabarte umay. Mabarte kak tumanain maray. May tidamo laday jay. Ngamnoy ti sumaro no mayat taon. Kaslada numlaangan. Ay apay, anyat okasyon maray. Awan. Umay kalaang at agsasango tayo ng agkukumaray. Aywan, nakita mo nila kay mo gestor. Mayaman ti tunggada iti arakan. Ay na, rugyan naman din ako na. Ay, magsasarmunan tuman ti aginumain. Isu nga umay kamutin, maray, tapno quits. Ah. Tapno saan ka nga konsumisyon ka nila kay mau. Yaw, awan mau, tidudukot mo. Ay, unan niya. Malamang nga rin, maray. Sige, umaya. Urayan nakbait, maray. Berje anak ko, tulungan na. Berje bakit? Agring ka. Adan ni tatang. Berje. Anyat mapaspasamak ka ni tatang. Inta kitain bakit? Makaangas, maulawa. Agpatangkin na ka na. Matayaksan. Ay na, apayaya. Anyat napasamak ka da kayo. Nadisgrasya. Itaray na kayo ospital. Nakadisgasyan nyo. Tricycle? Motor wanan niya. Natinagak, lay tugtugak. Ayawanay, naburak ti balay ti utek ko. Ay na. Apay nga nga grabrabihi kayo, aya. Alas 12 na iti parbangon. Yala, isirektan ni tatang. Ang lisi ka tabag katikaw. Ay namatay ang sana. Greg, di mo baybayan ti anak ko Di mo uy-uyungan. Linanang yung ayan na. Awampay. Napanitayan ti kumari na nga maging kay ta. Awampay mo lang. Apay nga yak pala na tayo. Maglalalakin sa amatan. Tilay bagbagayo mo. Kat kasano, anyat na sakit. Inton bigatan na nga padoktor tayo tanay rabihi pay lang. Ala, ano sakit na. Kabalak pa'y matkiti Pilitak ti maturaw. Kumusta ka, King? Ay na. Ma. Apay nagbartag kayo nanang. Second time ko lang na ito yan nagawa. Sana'y nasam. Anya, matikas to nga ramid yun. Nabartag ni tatang asimang pati dirabi Sa ita, nabartag kayo mat. Unay matan. Tultuladan yung matan ni tatang. Pangyaw awan ni ti dudukot. Pangyaw awan ni ti konsumisyon ko di amam. Mayatikas daw. Tapno quits kamay. Tsak, amo kada kayo. Lukasta, agin inom ka matan bakit? Una, tapno patas talang. Ay, agsangot naman nga ron nga agsat. Bakit? Hay, kauna, ada kwarta maya. Nagsweldo akaw ni di kalman. Isang ti paggatang tayo ti arak. Ay, kauna. Oh, magsyatan ta nga. Agung ti anak ta, no makita na ta ngagsyat. Mapantay jay ili Inta agbir house. Napanandana ng kantatang bakit? Diyak nga rod mo, Greg. Di daman nagpakada arimwar. Nagguyog na nga ta? Wan siguro
Dalan din siya. Panamlit taway. Ay, humaya ba niya? Ay, sus. Bakit? Batak mo, Jay. Dananang kantatang di agkibkibi na magmag na. Nabartag dan samag. Ay na. Apay ngay. Anyat mapaspasamak ka dagiti dadakkel kon ngay, Greg. Apay Awanan. akasta damatan. Nakasursuro nga ginom ni nanang baka. Yamat din ti kasta ngay suranda. Nanang! Tatang! Umay kayo dito balayan! Di kaya gitna dito kalsada! Na ikaw ay nagsakit ni sakak. Limtag matayin. Kaarak yun day tatang. Adaagas mo dito anak ka. Awan, ninanang ano day duldulin na nga agas. Awan na nakaw. Ay, siya nga raw. Nasakit ba't di ulaw? Anay ka. Ay, tanggadan nyo day ta. Agtalinaad kayo dito balay. Diyak pala makatrabaho Limtag matisa ka kaon. Apayon nga'y. Gapo nga rod iti arak day ta. Isardan yung amin ng tibisyo yo. May sa kayo mat nanang. Nakasursuro kayo nga ginom. Malugi ak mo nga minan, no dya ka ginuman akaw. Diya mo kayat, ngay bakit kaw ti agkunkun si misyon na, ha? Nauma akaw nagproblema. Anya mata klase ti panagpampanunot ti kastan nanang. Imbes sa tulungan da kamang bagbagakin ni tatang. Ay na, manunatawa na pamagbaga. Ti maibagbaga kin ko na. Ang gamawang mo din ka na. Isuasabay ako na. Ay, unayin aya. Kat, ayan ti sweldo yung hindi na panalawas tatang. Awanan. Naringreg ko mana. Diyak makapag natalimtag ti sakak insa. Sa pay piste, di ka bang ibang abarangay. Ay ka, anyay ta. Tanggadam pa ita sa kama. Tasyak mo't napigsaak. Isuama pa anak man ni Jay. Anya, mapan ka nga oras anak akadwa. Kauna! Ay, or-orayan ka kayo naging nga umimbag ka. Dalpastong di pista. Ay ba man ni Priya nga apo ko ta. Aday baga kinakwana. Ne? Abay ang nakasukat kayo, Lula. Papanan niyaw. Sana na yan, nasakit ti sa kayo? Nasakit. Ngam anusak. Ala, umay kaapak ta kuyugan nak. Sa dino, Lula. Ijay pistaan. Tibinan nak. Sana balay, tadamat sa rukod ka. Alalayan naklaang. Pasalog mo't nga minti balay tayo. Narigat ni Magna. Ala! Anyat ko niyo di piyestahan na yan, Lula. Inakla agbuya. Alaan, kadawaan nakwain. Kwa. Ang pakada kayo pa'y akadanan ng kantata. Ay sana, kadidak mo't la palubusan lagi jay. Intakit din. Kibirin nakwain. Wala! Duwata namang kibin ka ni Lolo Priya. Tawayak may. Di ka pa inapan. Wan! Nagdigusak pa'y nga main. Mala! Intayaw! Addan nagijay trupak kijay. Sa latawanan. Diyak kaya tiyag absent. Malalalala! Intayaw! Apay nga agim impake ka, bakit? Papanam. Papanan tayo ko nam. Tapumanaw tayon kadagiti anak ta diti balay dananang kantatang. Ha? Papanan tayo? Adan na sa pula kapagabangan tayo. Agabang tayo pa ila iti pagnaadan lakay. Panawan tayon dananang kantatang. Barang agnakamdan. Anya? Ay, nauma ako ni tiraramiden da. Sakit ti ulo ti papaida. Kasi ta, saan daman na nanagawid? Naturog dan iji piyestaan gapo iti nakaro abartak da. Kas di lang arudan ti kasasaad ni tatang nga maginumpay laang. Kasanong aging bagnay? Natangken mo't nga minti ulo da. Iso panawan tayo idan, tap nagnakamdan lakay. Ay, lakay. Umugay ang bagastan.
Pati mantika, asin, nasukar, kape, kanda dumapay. Anya, sapay jak pa'y makatrabaho. Taki marong mati sa akak. Ay, pangalaan tangay iti kanun talagay. Ika pa'y umutang iti karuba. Pinanawan na tamot nga minan na berjay. Awanan, di libre akanin ta. Huwag nga raw, naumakanaw iti araramidun ta. Pinaybayan datamo itang lakay. Kasanutan ngay. Indak agtrabahon bakit? Naimbaga kaon. Mala, agandanad kawan. Kanliklik ang pailat yung ginumlakay. Tapno saan man ninalumtag ta sa kamwain. Wen bakit? Tanay, pampanunutak dagiti utang ta. Masapol ang mabayadan ta dagijay. Tajak kayat ta da utang na. Wan, nakasarita kon tibus mau. Imbaga kasyak ti pang tidanay ti swildom. Tapno saan mau ang maibisaw. Yala, sikat ti makambo bakit? Basta idyam mo ta, ti panagbarbartag mo ha? Amangan mo't no ibisyom ti sweldaw. Saan? Bakit kinlakaytan? Isungag sing-sing putan, lakay. Nay, siga mo gayang berjaya na ko, ay na. Naimbagman tapi masyar ka. Malalala, sumri ka, anak ko. Ay, agyaman nak nanang. Kahit, kumusta kayo ngay? Da kayo tirumbang nga kumusta Kumusta kayon kini tatang? Kakastoy Nasaya mo lata nga uray kaskasanaw. Ni, nagadumot ti suman di talamisaan nyo. Linuto yung dagita? Apay, anyat okasyon? Awan, lakok dagita anak ko. Ah, Tultulungak ni tatang mau ngagbirok iti kwarta. Tama siya na mo kingkwana. mayat amangan no pagbisyo yung mula ang timatmatgadan nyo. Saan? Nagbalbaliw kami. Mangrugrugi kami nga gurnong iti kwarta. Ay, mayat nga rod ano kasta? Anyangay, amo yun, no kasano tirigat ti panagbiag ita, tawan kami na pagsangsangiran nyo. Ay, huwag nga raw. Pinanawan da kami mo tinanak ko. Kagura da kami kanay nga ginggayta na ko. Saan? Saan nakagimura kada kayo? Inikan kaila iti pagnakman nyo, nanang. Ha? Saan kami nagsubli diti balayo? Andan pinatakder mi abalay mi jesular da Greg. Basit la abalay ngam tinapatag, andan makuna abalay mi, nanang. May nasaya at nga rudano kasta, anak ko. Sana bale, tao may da kayo latasar sa rungkaran. Basta mawayaan kami, nanang. Pinatgan ti Diyos, dagiti kararag ko, asapay ko tagnak kamatlaang dagiti dadakkel ko. Naragsakan gapoy ti makitkitak kadakwada itan. Uray bakit kan lakaydan, agbinbin nadang dalat na itirigat, kan ginawa. Kaya't no daduma adamot pagsayatan ti ipapanaw mi. Tanapilitan kami ang nagipatakder iti balay mi. Kaya't ita, adan bukod mi abalay. Kaya't kasi ti ingkarik iti inak, saan kami nga agliway amang sarungkar kadakwada. Alakastan, tuy gayim mo, Bergie. Ala gagayam, di tamanan tinagpatinggaan, day ta kapadasan, ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose, pare ti script, kan pare ti drama, ti gayam yon, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagnina, iti tunggal maysa. Kapadasan, wano pa kasaritaan ni Kabsat Soto, tiintay ipatangatangay drama itangam sakbay na. Hello mampay kina Anastasia Eugenio, Bandi Santos, kani Joanna Maria Estela. Kastimanti ko na ni Kabsat Soto, dirma ng biyanang, at dalapinta sa nobyak, kat ipanpan nakkel kulaunay, tauray sa nakagwapo, nakatumpungak itinalapsat abalasang. Gapoy ti dayta, aggan atak amang ikasarkan ko na, tamangan kunak no agawan ti sabalikan niya. Rugyak man nga rod, ti agsalaysa.
Nagpintas ka talaga, Sarina. Saan ka maumuma amang mingming nidan nakaamamo arupam? Ni Soto met, nubya naklang aruden, ngem kasla ka pa'y agar-arum kanya. Uray pa'y nga taagas sawat anton. Kaslar armen kan tulat ta. Ay ayatin ka ngamin na talaga. Ay ayatin ka met, Soto. Okay, kasano nga rudan? Dumanon kami? Sigurado ka? Nabiit ta pa yan nagayan ayata. Kat uray Kayat ka ngaminan nga sawawin. Ang mga numaagaw da kapalit sa balik kanyak. Ala nga rod, makaamo ka, Soto. Dumanon kayo nga rodan, nukas tati kayat mo. Tatang, nanang, dumanon tayo. Asawa ko ni Sarina. Anya? Ay, nabiit kayo pala nagayan ayat, ikasarmaon. Ay, agpalabas ka pa imot ay, ti sumagmamano bulan. Uno taway no isaw. Ay, un ba't ngagbaysa o soto anak ka? Baka lawas pa lang nga na nagkinaawatan niyo. Agam amo kayo pa yan ang bag. Amo niyo, ti ugali ti tunggal maysa. Ay na, amo ko ti ugali ni Sarina. Naulim a babae. Na emma, na singpad. Kasda ti kayat ko a babae. Natal na. Sana kas karag iti daduma di taawak wakirat. Tumanon tayon. Ay, anyat makunam lakay. Apay, makaas-asawa ka launa yung ayasutaw. Di mon malapdag. Basta kayat kung may kasar ni Sarina. Apay, anyat kinayat ginubiam ken kasutaw. Nakapimpintas nga may dilig itilangam. Anya matikasta pa nagsasao yung tatang. Guwapo ak mo daw. Wine, ang napintas unay ginubiam. Kasya itilangan ni Rosana Roses, hindi kalaplap satan na. Iso nga raw da kayat kon nga ikasar, taamang nga numaagaw da pa'y kanyak, tatang. Kakaiso na kinayat nak. Iso nga sawa akon. Nagpintas mo di asawaan ni insan ko, nanti? Nakajakpat ni insan Soto Wen nga rod Ay wen, dumanon kami taw, inton bigat. Anda pagluganan ang mapan ijay lugar tinugyan na. Sumurot ka, bele. Ay, kayat ko, auntie. Tapno makitak man mo, tilugar na pa kay kamangan ni insan ko? Nalanga raw, agsagana ka. Tama sa patayaw nga agrubwat. Pumarbangon tayo kanaw. Tangay kayaten, dagiti ubing tagsimpa. Palubusan tayo idan, abalayan. Ay, wen, aabalayan. Aganat mo't nga may na mga sawa to'y anak may. Basta day titiyunay unay ko, Soto, barok, Tangay kayat mo nga asawaan danak ko. Sikan ti makamo kan kuana. Sikan dakin kargo kan kuana. Katsapay ko ma, taya tamitag na nayon ni Sarina nga anak ko. Tapat patgak unay ni Sarina. Ikarit na. Jak to paldaangan ni Sarina iti sidong ko. Agbiag to akasla reyna. Siyak ti agtrabaho para iti pamilyak. Agtalina ito lang iti balay ni Sarina. May kagyaman nga ron no kasta barok. Kat no bilang di monton kayat danak ko. Kat kayat mo na sinaan. Isublim iti nasayaat kanya. Tas iaawat aklat takang kuana no bilang laang. Eh, jak isubli ni Sarina kadagayaw nanan. Ay ayatek ti anak yaw. Kat ayatek pati ti mading ugali na. No, adaman bilang. Kawan na. Kasta tinapudno nga gayat. Ayatam, ti si bubukal na kinatao ti tao nga ayatam. Nala, intay nga ron pagsasangwanan day tayo naluto at taraon. Abalayan. Ante, saan tayo kadipay nga agawid? Rabiin. Umyan tayo kanaon, tasapain tayo ti agawid, nubigat. Nabartag mo nga may nantay driver tayo. Anya? Ay, ala, nariga mga agpaiso. Ang mga noan niya ti mapasamang kada tayo no nabartag ti driver. Nagpintas ti lugar da Sarina anya, ante. Naglawa pa ti paraangan da. Uwin nga raw. Mayat ti agis tambay dito'y paraangan da iti rabi nukas to'y asul lag.
Wen nga ro dante. Uri awan silaw tas lagmot. Nagdakkel di bulan. Ha? Ante? Asino di nagkatawa iti napigsa? Nay, jaka mo ah. Ni abalayan sa amin. Ada siguro kinatawaan na. Kasla saan mo tabusis ti bakit jagat katawa, ante? Unaw, ni Sarina. Nanala, aging kinaltil na sigaraw kundi sutaw. Sarina, anya ka di talaga tikat katawa. Gusto na. Itay pa ako manatawa ka. Di mo mo't nga ron ibaga tikat katawa. Ay na, pasensya mo ti anak ko soto Talaga akastanan o dumakkel ti bulan. Ha? Ada pangaruan ni Sarina? Kasta ka din, ano? Kasla kastan, sana bagtip ta anak ko Tasag paminsan mo't lakas ta. Kan masapula bantayan, tanudad duma, tumaray arumwar. Anya? Jakman amo no may ranran na laang wanuan niya. Katadakan ka no maupay kan ni Sarina. At dapay gundaway mong agbabawi, barok. Ay, sana nang ikasar ko lang ta ni Sarina. Kadakan ka dayta Basta bantayam nga rod anak ko Ulitag. Si Kanton, dakin kargo kan kwa na taasawam ka nga rodan. Wala nang. Ay, timarayan! Kamatam ni Sarina, asutaw! Wala nang. Sarina! Mabit lang! Uray na! Di ka tumaray! Sutaw, anyat napasama kidirabi Apay, akinamat mo ni Sarina. Ha? Ay, kwa? Agin kinamat kami lang nanang. Gagangay iti agayan ayat Agin nantil da nga kinamat. Ala. Agsagana kayo, nakarubatan ti driver yaw. Umuna kayon nga agawin, tas maruno kami to ka ni Sarina. Apay ngaya di kay nakikuyo ga nagawid ka da balayan, sotaw. Kunak man nagawid kayo kan ni Sarina ije balayaw. Agawin kami to no sa alin na silag nanang. Ay, sa bagay. Wag. May mayat no pagkalma umpay tanak ko. Ano kas kaya silag? Ay talagang agbalin na hyper ni Sarina. Wala na. Kat no kas pangarigan tadi monton maanusan tanak ko. Isublim ko maana saya at kanyak, wan. Taure kas tati anak ko napatigunay kanyak. Takakaiso ng anak ko ni Sarina. Kumusta ang tirik nam Sarina? Ala, apay akum kumustain naknay. Kat sigud mo't amayat tiriknak. Agyamalak. Limpyo man na nakasarsarita to'y nobyak. Dita ka di pa'y agawid ijay lugar yung. Kunan, agnaid ta ijay, aging gati kasarta. Oy, Sarina. Agawid na nga rudan iti balay. Yam amu ka karag iti kakabagyan may. Bakit? Ada nadlaw mo, itagbali na manugang ta. Nadlaw nga. Ay, anyat kaya't mo asawan, lakay. Hindi na pantayo ni manaw na di lugar na namitlaw na si putak nga agis-isam agmaymay sa. Anya, ke normal mo day ta iti taaw. No ada malagip mo ang makapaisam. Ke sana baliklikan ti panagisam mo sa naya. Wala, yung sa balay di nadlaw ka ni Sarina. Sa balay di panagisam na. Anya? Akin, agtantanamitim pa inokwa. Di lamad-madlaw mo mag-alalakayan. Overthinking ka ba? Adan sa matil-tililing jagbali na manugang ka. Anya? Agulay mo kamamay. Tinay bagbagam. Lay, Da tricycle la simbardang iti batog lakay. adan ti anak ta. Kadwanan ni tililing. Sarina ko na kuma. Kita da pa nagsasaom. Tabangan mo anda makangigken ka. Kat maidanon pa ikan ni Sarina. Kababain.
Parang dadael, iti agbali na manugang ta, tikas ta nga ibagbagam lakay. Malalala, ingkakit sabten edad. Tanay, nagadaw ti kargada. Unay kadaswertimon ka anakan. Nagpintas tiyag bali na lobiam. Nagpudaw pa'y. Ginayumam samad. Ah, nyangkel karinyo ba? Saan ba na? Jakto pa'y nagparigat na nangaram ken kwa na. Oo, parpat siyam. Imposible mo't laytan Ano matarigat tinagdalalam sakbayan na pasumbat mo. Amang ano pa'y kwarta tinagastos mo ken kwa na anya. Sakbay ngay naklon na ka. Ay, saan mo ta, Uncle? Basta labnak ni Sarina. Nainlab unay kanya. Ay na, nakapapal ka kaanakan. Kuma, adamit masapulak akas etinobiam. Napintas, napudaw, sexy, kinkaubingan na. Itikas tatawan nyo, Uncle. Adayaw na makasarak kayo, itikas tinobya. Malaksit siguro, no? Ato ti kwartayaw. Mapalbalin pa eh. Hanggang no kastang istambay kay lang arudan, artek kayo pa eh. Ay, asino nga, mangayat ka na kayaw. Grabe ka mo't nagsasaw, Soto. Gapo tala ka tiyamba kay tinapintas sa nobya. Kunamot na sino kan nagsasaw. Limbastog ka mo't dun kanakan. Nini, ay isan mo taang kan. Ibagbagak lang tagpaisaw. Ano ti mga apal kanyak Sarina? Apay ko na. Apay, Sutong. Una, ta nakatumpungak ka na tinapintas anobya. Si kareta. Ay na, paraudak launay ken ka. Thank you nga rod ano kasta, Sutong. Uy, Sarina. Ay ayatin ka, nga oray anyapay ti kinataom. Isungag sagana ka. Tainton madamdama. Mapantagis tambay edi paglaklakwan na iti barbecue. Ano ti tatawi jay ka? I-display ka man ano biyak. Sika ti kapintasan dito eh. Awan ti kaskan ka na pintas dito eh. Nagningisit dagiti babalasang dito eh. Man-mano tinapudaw. No adaman, naasawaan na eh. Kasta aya? Isungag short pant ka noong madamdama niya. Kung agis sleeveless ka. Tay ora na makasisirap ti pudaw mo. Ta paapalak man nagiti babaros akalugarak. Anya? Apaw, wala yung tasuot tinobiyam ka anakan. Puro nagkiting, makasisirap ti kinapudaw na. Sana balay ta, bagbagay na angkan. Wan nga raw. Ay na, nagswerte ka talaga ka anakan. Baka paapal ka. Ay, salnada kayo ti mapapal kanya kangkal. Adu kayo. Kita nyo nga iti babaros dito. Nilatan Sarina atin nakaiturungan na iti matada. Wen nga ron. Apay. Awan lat kabsat tanubya mon kanakan. Ay, awan angkal. Agmay-may sa nga anak ni Sarina. Sige angkal ha. Ta mapan kami biit dito store. Inak pagmeriendaan to'y nobya. Ay, bakay. Umay ka kamay. Bakay. Apay ayala ka. Umay ka. Apay. Kita ni Sarina. Ada ije poon ti kalamansay di tarubayan. Kita manay. Na. Dalawa nga makita di ita silang ita. Ha? Ala. Anyat kukuinan. Nakagatong bait dagiti dua nga ima na. Santo. Ag tilay. Makita, lihos tao niya kunak. Ada tililing na sa babae. Tangiwat mo, mangag na kalakay. Masapaw lang makasarita sa anaimbag di anak tabakay. Narigatan. Anya, tililing mo't nga bagbagayo. Awan mo ta, limpyo ni Sarina. Ay, limpyo siguro, ano, basik tibulan, anak ka. Ay ngam no dakkel tibulan, sumraw. Hindi pala anadlaw ko na takin ko na. Ngam nagul-uli makaklay. Sumapol ka sa langan iti sa baling asawa, manakaw. Ay, sana? Ay, ayatak ni Sarina.
Di akong makasapolitikas kan kuha na kapintas. Oray man pintas na amin na pintas no kas Jemart. Adaman kayang pangarwan na. Paagasak to tatang. Saan mo't anak araw? Maalapay da iti agas. Ay, Saus. Soto, anak ko. Agpanunot ka na imbag, ah? Tanariga, ti mailawan. Nay, papadam suto. Inak man makipordiya, angkal. Isupay ti panangdanda kanyak. Ha? Ay kitwan na kanakan. Kahit inobiyam ngay. Himbate medyo balayaw. Asinot kadwara ngay. Awan ah. Agmay-may sa ta rimarmot dananang kantatang, angkal. Ayaw. Ay. Hehe. Alang arod ka anakan. Mapankan. Tapno saan ka amaladaw. Naimbag nga oras mo, Sarina. Anyat masapul yu, tata. Siyak ni Karinyo, Uncle Nak ni Soto. Iswa di ka agbabayin kanya kwen. Ay, wait. Kaya't mo tikan kanan. Ha? Ay, katuwin tata. At daawit ko. Sa nga bandihado. Wala. Pastrakenak nga rudan. Ta iti uneg ti pagsaritaan ta. Sapay lang kumata di nakuraan iti daytong ibagak Sarina. Sakbay nga ibagak dayta. Kaya't ko pa nga ipakam mo analawa ti dagak. Ngam ni Soto awan dagana. At dali maabakak, 20 akalding, 3 anuwang, kansa nga pulo ababoy. Ha? Nagadon? Abay, adaya kasta ni Soto. Awan, saan ka ni? Awan nga rod. Adda atay baboy na ngam partyen mimut intun kasarmi. Akin, adda pa'y gayam lugan ko. Daan na lugan, ngem natibker pa'y. Pagserservis ko no mapanak agpalingki. Ay, baknang ka nga rod ano kasta? Medyo. Iswano kaya tinak. Duwatan to nga kinkukwa kanang isa ni Kwak. Ala! Kaya't nakaday, tata? Well, promise na love at first sight akin ka Sarina. I love you. Kasanon ngay ni Soto, no aklonen ka. Amangan no agunget. No kayat mo, agtaraytan. Uwan Sikat makaamu, tata. Nabakbak ng kagayam, ngam ni Soto. Aga-agaw nga ulit ang traidor. Awan mo't madingin aramid ko kankwanang aping inagaw na tinobyak kanyak. Apay na lang. Malala, bayamaw. Di tati pakakitaan asaan na napudno ni Sarina ken ka. Saan na ni Sarina ti pabasulan niyo? Jay ulit ang kukid niya. Amo na anobyak, inagaw na. Mala, bayamon. Sana bale, tasaan kayo pa yan nagkasar. Lipat mo ni Sarina. Ay, nasaya at may tentaray ni kabagis mo akarinyaw jay nobya ti anak tabaka ay. Akay, ayan ni Soto ngay. Aday ti silid na aglala daw, di pa'y nangan. Ala, bayam ta makailiw-liwag tumot la dayjay. Naimbag ta di na ibaga asurutan na ni Sarina. Di na mo amaw ti pangsurutan na ken ko na. Tawan makaamaw no sa dino tinapananda ken ni kabagis ko. Kumusta kan insan? Saan ka na naliday? Kasto insan, medyo naliday pa. Ngam saan una yun? Ay wan insan. Si Mang Putmutun da angkel kan Sarina dito lugar tayo. Ne, ang tanang ka insan, ang mga numang riribok kamot. Saan insan?
Hindi damo kasla kayat ko tagdangran. Saan itan? No kasta, naklon mo ti amin? Sana na nasakit tinakam mo? Sana ninsan. Siyak mutlaan ti marigatan no gurgurak lataidan. So, baybay akon kasinsin. Oh, sorry na. Itay kapay lang ang katkatawa. Anyat katkatawa maya. Ay, apay ngaya kastaka. Adan samad pangarwam. Taman madlaw ko. Basta kabos. Kastaka. Ay, isublikan salangan ka ni Soto. Anyati ko nang! Ya, kunak, isublikan ka ni Soto. Agsinatan. Kasta gayam, ha? Kasta gayam? Ala, ang diretso ka ni Balay na Sotohan. Di ka nagsub-sub nilito sarina. Ay, sus! Andiyan siya maururam ngayon! Ay, sus! Ay, di balay ni Uncle Carinyo. Uram ka nun ni Sarina. Anya! Abay ka no! Ay, diya ka mo nagapadan sa ano? Ay, kahit, ayan ni Uncle yung ay, nakaruwar ka day, di na balay na. Ay, hapaw. Wanante, iso ti kadwa damang sabsab sa bitapoy. Ay, Naibagatan na sabsaban na dagos. Diya la kusina tinarugyan na nauram. Ay nasuto ka na kahan, pang-aasim, umay mo sukunan ni Sarina Jibalay. Ha? Madyakon, tsak kayatan na niya babae. Di na kayat ti pumanaw. Umay mo sukunan barok, kitsure itinaramid ko, tsak amuangas niya na niya babae. Ano sa mangkal time taray mo nga raw? Madyakon ka na kan, kaya't ko na sinaan. Ngam di naman kaya't ti pumanaw ijibalay. Kasta unay pa nagbabawi ti ulitig ko, ngam talaga jakon nakibiyang kadakwada. Nadamag milata na pimanaw ni Sarina asana nagpakada, kat nagawid kanon iti lugar da. Adamot pagsayaatan ti panangagaw ni Uncle ko'y tinobyak kanya kidi. Tano sana napasamak dayjay, nalabit, inkasar kulatan ni Sarina, kat jak amo, no anya ti sitwasyon mi ita, no bilang nagasawa kami. Nagaramak nga ro iti sabali, kat iso ti inkasar ko. Kat ita adan duang anak mi, kat naragsak kami, asa nga pamilya. Alakastan, tuy gaya mo no kapsat mo, Soto. Pagyamanan manan, tingkay panagdangag iti sa balya pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang! Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script, kan para iti drama, iti gayamyo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagngina, kada kayo amin. Hello, gagayam, naragsak ngal daw tayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kaya't kuman nga ipakamo, dito lang takang tayo dito YouTube, Jenna Almoite Drama. No, daman makita yung agre-re-upload, kadagiti videos tayo, dagita-dagitag taktakaw, when wag namnamay, kadagiti sanda mo tapagrigrigatan. Manipod nga rod, kinikap sat Mario, sa napod na nagantin tayo drama ita. Kastoy ti kunana. Dear manang biyanang, no dagiti daddo managanak kat adda paborito dang anak sa balimat kanyak. Ta adda paborito amanugang. Adda kay kayat ko. Ta naparabor unay kanyak. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Tatang, inyagan kayo iti si Danyaw. Nagluto at ngamin iti bulalo. Ay na, nagimasain. Ay ala, ay sumrek ka pa'y barok. Kapag isaw, awan sidak ita. Ay kahit mayat nga rod ti timing ko, tatang. When nga raod, ay na, nakasingsingpot ka talaga amanugang gabay. Sapay kumata, di kan ko agbalbalew. Sapay kumata, talinad ti kinaman nagparabor mau. Nakasingsingpot ka. Ay, nagasat dyan ako. Takaskan ka tinagbalin nga asawa na. Kaya nauray siyak metin nagasat at nakamanugang hak itikaskan ka. Ay na, basit labanag na tatang.
Alang araw din. Sana kung ngagbayag, tas sumuragak pa iti trabaho ko na madamdama. Malagaraw, ingat ka itidalan mo nga gawin. Tatang, sumurot kayo inton bigatwan. Agawid kami ijay lugar da gabi. In kami agpasyar. Ay, kawin umayak Mabalin aya, Jack umay. Si kamay. Anyat usarin nyo alugan ngay. Ajay basbasit. Tada tayo laang mati mapantang. Sana makaumay daman ng Gemma. Isurot nyo pa ilang amin ida. Sumurot to man dyan sadot nga asawanan. Ah? Masursurunak na makikita ti panagrup-rupa na ija bayaw mau. Naimbag pa dyan asawam, ay na mabangbang anak sika. Nangrunan no ada ipapet-pet na kanya. Kat nasingpot mo di asawa ni Manang. Nagagat pa'y ngagtalon. Nagagat Nga makukwarta na. Kurang iti diskarte na dyan bayaw mau. Naimbag pa dyan asawam, nanalaing ang dumiskarte iti kwarta. Naparabor pa ay. Kaya professional nga main. Isungada na talgad at trabaho na. Gamjay may sa manugang hungay. Ha! Manalon unlay. Ha? Inak pa'y mapaputputan mo't iti kwarta. Nalaala. Baybayan yun. Tani, nagadumot nga rod ti anak da. Ado, ti suportaran da nga agasawa. Hey, dahi tapay ti may sa dilawag kadakwada. Nagriga lang ron ti panagbiagdan. Anak na pa'y lang anak. Nakaap-apal da nga rod tang. Taadaan nakda. Gamda kami kanila kay ko. Awan pa'y uray maysa. Nalalasa na palay. Tada pintas ti biyag mo iti sidong ti asawa manakaw. Dumteng to day ta Aganak kan tumilaeng. Naladaw la siguro. Tatang, umayak man. Ada kayo. Tang, Nay, apay, kanyat ibagam, di ba? umaya man dumawat iti bulong ti marunggay yung tatang. Kan kalamansi. Kan tay bunga man gayam ti papaya yung tagrag-rag-rag na malangan. Magibati ka iti alaan mi iti lugar da gabay. Tapno aday sangpet mi ijay. Wen, tatang, basit lang talaag. Ay, mapang kayo ijay lugar da bayaw? Una, tayo na mamailiwan niya balayan ka. Nabayag kay tadi kam nagkikita. Kababayin may, nawan may sangpet may. Iso adi mo ibusin dagiti nateng di taro bayan, tapasalubong kaw. Wen, tatang, basit lang talaag. Ibagang mga miniji asawa matagmula. Uray dagitala ko man nateng ti imula na. Kadamang mula na, nga madayjay kataltalunan. Adayo mga minumapanak pa'y na ijay. Pambar. Awag ka mula na Kung kunam laday ta. Di mo ngamin pinili ana imbag tinakiasawaan. Kita am jakam sama. Profesional tinakiasawaan na. Ada na pintas sa trabaho na. Iso amayat tibiyag na. Ada pa'y dualugan da. Da kayo ngay. Ultimo bisikleta ka awan. Tatang, Sakit anak kay nga anak. Saan kay maaba nang? Kahit masikog ka manayin. saanan, tatang? Huston jay limang apo ko yung. Pagsasarungon yung tumat ti anak nyo kawang maipakanyaw. Kita nyo ba sita, tanay? Narigat ti panagbiag itan. Lubak nang kayaw. Wine! O reaganak kayaw iti nga dusina. Apay nga tatunggal mapanak iji balay da tatang. Kanayon nakasermonan. Awan pa'y napuuta ka di naksinirmonan lakay. Apay, anyaman tin bagbaganan ngay. Katay sigod ngay bagbagana amom daytan bulog. Kasla di ka mo na iruan, may ama. Kas di na mo talaga, no, awan maipapapet kang kuwana. No, da maitagmaw. Ay, nagsaya at ka kang kuwana. Ngam no awan, ay saus. Kasla kadaksan kan kang kuwana. Ay, masaksakitanak no maminsan lakay. Ipadlaw na launay ngamin nga da paborito na amanugang. Ha? Sangkay dayaw na ni bayaw gabi. Nagagat ka no. Napintas ka no ti trabaho na. Kan saan ka no naimot. Ala ba kay? Tanog swerte may. Gaburak to man iti kwarta ni tatang. Tilay bagbagamot. Uray ko man no pumudno ng agswerte ka lakay. Sama, agswerte to ba kay? Promise? Mga nang tatang,
nakaluto ni Nanang. Ay, nay, nagbayat tibiyag ko tunggal umayak dito yung lugar nyo, baraw. Magan maturog lat kukwag dito yung nagdakil abalayaw. Katwa na, kababain mo't no pagtrabahon da kayo, Tatang. Ag-relax kayo, kid di. Ay, win nga raud. Agam kababain ka na nanang kentatang mau. Ang mga no'y bagada sa dutak. Saan, Tatang? May kay kid din. Makan tayo. Para ba mong magaya, may? Ay, rumuan akong bakay. Ni, alas 5 pailaan. Nasipngat pa'y. Anya taramida medyo talon aya. Ado ti marami di talaw. Malating na kaon. Mangang kapay ang mawampay magayam na luto. Adda pinalong ko tinapay. Iso na ti pamigatak itong madamdam ha. Agawid ak tulatan inton pangal daw. Nanang, saan ka di nga gawid ni tatang ito pangal daw? Kuna namat nga agawid to may mangan. Ngamawampay laang mat. Tinapay laang mat di binalon na. Inak ka di ayaban, nanang. Alamang nga rodan ako. Mapan ka ni Jitalon. Bukawam ni tatang mo. Nanang, kawan mo't ni tatang ijitalon. Anya? Ayan na nga rodan nga eh. Kuna na mga Jitalon ti papanan na. Rinikos ko pa iji kataltalunan. Kat awan mo't. Anya? Ay, sapay di na itugtugo ti cellphone na. Kasano ama kontakta nga eh. Mapan kami na balayan. Agyaman nakiti padang sa nga iliyo kanyak Ay, awanan yaman na, abalayan. Ay, wine, adagayam intindi na kay abadbado kan sapatos ken ka, abalayan. Adapay kalkalugong. Ay na, nagsaya time. Apag isaw, kasapulak ti kalugong ta, napudot ije lugar may. Ay, ala, mabit laang tayo nakalain. Nalipatan nila kay nga intindi tay. Nasa pangamin arimwar. Ay na, thank you abalayan. Ay, pati bagam tungarod ka ni abalayan alalaki Salamat unay. Narabyan ka man na simang putbulog. Nagapwa man na aya. Di talang, ha? Ay, nakaluto kan. Agaw kan ta mabisina kon. Sungbatan pa ti saludsud ko. Nagapwam ko na. Di ta balay da kumparay. Nag-istorya kami lang. Anya launay ti pag-isistoryaan nyo aya. Kanayon lakastan. Marabrabyan ka sumangsangpot. Kan masapsapa ka arumwar. Kunam talon ti papapanam ngam saan samot. Talon mga talaga. Ang kagagaw ta mabibisina kon. Adakwar tayo tatang. Apay madang ti kwarta. Umutang ako ma. Paggatang may ti abono. Abunaw. Basta sa o kayaw, abunaw ti pampambaryaw. Apay, anyat abunwan yaw. Awang makitak amula di asawam. Diyan may lapagay ti imulmula na. Nalpas matin ti panagtatalon. Apay, nagsikin krapaya di asawam. Saan tatang? May lagayam. Inyang nga raw ti abunwan yaw. Diyak mo kan ni bulog Basta kung nanamata ka sa pulan na ti abono. Pambarla di asawam dayta. Mga nuad na babae na. Isaw ti pangtindan na iti utangan yaw. Sana pud no day tatang. Awan babae di manugang yo. Nagsingpot ni bulog. Di mula mo Nalakat yagin si singpait. Ken, kuna makanayon na marabyan na sumangsangpait. Kaya masapsapa mo arumrumwar. Papananda. Ijay talon. Talon nga. Anyat ko na ijay talon. Asikasuan na dagi jay mula na anatang atatang. Ay na nakitak jay talon yaw. Basit tinaimula nating ijay. Japat dyan na talon ti papananda. Ha? Ay. Paliwam di asawam Ang mga nag-chichiks. Ibagaman tagpaiso kanyak bulog. Talon ka di ngagpaiso ti papapanam wanwan niya. Ha? Apay nga mo day tadamdamaga mo, Jima? Makikita man narugrog iti bandok na sumangsang puta. Jakon pinilit ni tatang agpautang iti kwarta. Tadamot punto na itimbagana. Anya kumati abunwam kanalpas mo ti panagtatalon. Saan ka mga nag-second crop? Ay na, kadagitay mo ulak na natang ijitalon Ay, imposible daytan. Nagbasit di mulam ijay. Jakpat yun daytan ngay bagbagam.
Ha? No, da babae, may baga madagos kanyak, tay pagat-pagat ko. Ha? Nita, di ka man humisim iti kas tabulog. Ha? Asino ti babaeng? Asino ti pangpangtadam iti utangan ta kwarta? Ay na, awan babae, bagay. Di ka ngamin basta mamatilatan iti amam. Pamadakas na laday-day kanyak. Papanan nyo, gabay. Nakasukat kayo, mate. In kami agpalingki, tatang. Sumurot kayo? Ay, unbad tanay. Awan masidsiday di balayin. Kasto ikaw, dakag sukatayin. Uwi na. Di dyan mitla palingki ti papanan tayo. Ay, nagmayat at talaga tibiyag yung agasawa. Mabalin nyo lat ti rumwar iti anyaman nga oras akayat yung erorwar. Tadalugan yaw. Uwi na, tatang. Kan ag-grocery kaming tupayoy. Oras siya, tanay, naibusan ti pangkusinak. Awan amin ay. Sige, gumatang tayo ton, tatang. Da kaming ton timang bayad. Ay na, agyaman nakabaraw. Awanan ti pangisukatakken ka manugang kaw. Manmanaw ti kasken ka kasing pahit. Mabilbilang lang. Payak ba nagpasyar, balasan ko? Ni, da kayo magayang tatang. Ala, sumrag kayo. Italaang man na nakapasyar kayo dito balay ah. Huwag na, kailiw ko nagiti apo ko. Ay, ayan na nga, ni Bulong. Ay na, sana matatao dito balay ti anak yo tatang. At daman ni talonan ah. Ay, kastaya. Ay, ala, aginanak man garod beekta, inak man sarong karan ni Abalayan. Nay, apay nga da ka balayan. Kaano pa ya simbangpet ka? Itay laang Abalayan. Umay ko man iliwan dagiti apo ko. Di damot kami nagaw-awid ni Balay. Ay na, kasano ka na makaawid da. Kaya ultimo pagpliti da ket awan. Ha? Mangurkurang isda balayan. Takasa daw, sadot mo't dyan akmaw. Ah, Inal daw ama pa nagtalon. Ang awam magimgimulan na. Mapansamay lagtugtugaw iji tambak ti talon. Awam matrab-trabahuan na. Awan mula na. Hey, masya na kiti anak ko. Tamba iramrama na nga grigrigat iti silong ti anak mo. Abalayan. Di nanto pinilpili ti nakiasawan na. Andiyaga ita. Natangkin gamin ti ulo na iday. sige Abalayan. Mapanak pa Ay, sige. Kundi bakasyon na ita nga balayan ko. Gan. Awan pa'y uray may sala ko maakamuti. Wano sa ba pa sa lubong na. Ibang nga umay. Oo na yan. Dilagbayin. Naimbag pa'y ka dyan balayan ko di banger. Na naparabor da. Tila may itid na kanyak. Ngam na ita nga balayan ka. Awan pa'y napuutak nga intid na kanyak. Uray sa nga rakam la ko maadikay. Awan! Julie, bakit? Agree ka. Ah? Apa yan? Apay gabi? Marigata na. Agangis. Huh? Nakapandag na nadagsan dito barokong ko. Ala. Apa yan ngay? Sige. Mabit lang. Tiipan kay hospital. Ay na anak ko. Agpaimbag ka Apay ngay. Binaybay am samo ngamin ti bagay. Di kan samo ngamin nagpapalo up iti check up mo. Tiyan mo ka naimbaga na ko. Ang samat gayan. Naliwayak tinagagas na nang. Di makal ka no ti puso ni Gabi nanang. Siguro nakasta ti sakit na. Ang nakarkarumot itan. Naparigat samot ngamin iti trabaho. Ha? Ti amok aket itultuloy na ti panagpaagas na. Ang insardeng na magayam. Ala, agpaimbag ka anak ko. Oo, nanang. Kurang laiti na na ito Tatang, da kayo pa'y lati pangital ka ni Gabi Tamasapol nga agtrabaho tani. Saan pa'y la makatrabaho ti asawa? Agpaagas pa'y. Bantayan nyo ti asawa ken asikaswon nyo Kitala Ang pagtrabahuam ngay anak ka. Kompormiditan Agway tresak no sales lady no iso. Ta sa anak mo't la nakalpas iti kuleyo.
malaga rod. Sapay ko mga rod tagimbagan iti mabiit ti asawam. Ah, bulog. Akin laya ka dagita ibumbunag dagita babaros. Kan nagado atarong mo dagitan. Anya dagita inangkat mo. Ha? Pugtuam, abakay! Ay na, di nakman parigatan nga agpugto. Nangalaam ka dagita ya. Dagitay mulak iti bangir abantay, Ha? Minulaam di bakanti aluti tayo ijay? Kuwan ta sayang. Nagmulak iti ado alayakan tarong. Di agpay suman bulog. Wang ngarap. Taytan ti bunga ti kanayon nga irural ko iti masapa. Naniso amarabrabyan nga agaway. Anya? Ala, sabi nang ina ti tarong kan laya ita. Isungarod at siyang babakit. Ay na, nukasta. Ay, jak na yung pag-arup lakay. Nalawa maghayam ti minulaam. Una, tapno guminawa mamatibiyag tayo. Day, anya ngay day ta ipatpatak daryo di ta sangot ti balayaw, Jima. Pagbalinan mi abay kiri tatang. Kan minimart. Ay na, nakatsamba di asawa. Ngamin kay, nalawa ti minulaan na. Wen nga rod uray siya. Jak ammo day ta. Inlimod na. Takayat na kano sorpresaan tatang. Ay, kinanda pa'y lugan yan. Wen, tapag deliver min to iti tinapay. Kanda duma pa ama ilako. Ay, nasaya at nukasta anak ka. Ay, ayan nga ni Bulaw. Aday di kusina. Aglutluto. Apay aday bagayaw. Ada ko mga raw. Congratulations, Bulaw, Barok. Apa nga alaman mo da kong tatang? Wala ta nakatsamba ka. Ay, sorry napasakitan ka iti kalabas. Pinababainan ka. Imbagbagak asadot ka ang nagbidutak gayam. Ay na, awang kanya day jayin tatang. Lipatan nyo dagitan. Nukasta, mapakawanak. Gawin na? Basila ba nagdagita? Ay, thank you garon nan, limagaso mo mga raw. Tagumatang ang itipuspor raw. Ha? Apay, anya klase a puspor day, tatanag na? Kwa, upat wano 5 abaks ti katagag, reserba ti daduma. Ha? Gano ka nga tangay nga agimbag gabay? Nabaybayagan nga agsaksakit ka. Dandanin, tatang. Agimbag ka matanatanay. Kasi mo dyan ako ngagtrab-trabaho. Tulungan mo nga mintibagim Pasensya kayong tatang. Amok ang maumuma kayo na mga asikaso kanya. Ay, makapasikur nga mintikas tao Sikala ka na yun ng timay lutlutuan. No nauma Kansi kayo na kayo mga asikaso iti asawak tatang. Ala, agawid kayo. Nay, anda ka magaya ba nakaong. Ala, agawid kayong tatang. Takababain mo't no madisturbo kayo. Saan kumamot kasta at iraramidin nyo? Ita, taawanan magimulan nyo iti asawak. Kastalatan ti trato yu kan kuana. Idi adda pa'y kwarta ni Gabi. Kasla ison ti kasingputan iti imatang nyo. Ngam ita, taawan maitid na kada kayo. Agkakasakit mo tin asarita ti bagbagayo kan kuana. Ay, pasensya kan anak ka. Ay, sorry. Ala, agawid kayo. Tasya kun ti mga sikaso iti asawa. Ay, kwa, sa anak apo manaw, takayat ka tulungan. Kasi kagamin. Ay, ala, ay, sorry ko man Kamalik day jay, iso sorry. Kahit promise, jak ulitin ng tikas jay atrato ka ni Gabay. Sorry. Natauhan na kiti bagbagat anak ko kanyak. Nagsingsing petak nga rod kat nagpakpakawanak iti anak ko. Kastamutan iti manugang ko. Pudno mat ngamin ti imbagat anak ko. Asaak la nasaya at no dapa kay ranudak. Ngam nawanan magimulak iti may sa tao. Agbaliwan ti panakilangan ko. Banag asaan arumban. Katita nila tan Julie tagtrab-trabaho tamay parit ka ni Gabi tagbanog. Kat damot jema kan ti asawa na napintasan ti panagbiagda. Adon ti business da, kat pasaray purwakan dakmat iti kwartada. Alakastan, ti gayem mo, Mario.
Alaga gayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritan ti may sagayam, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. God bless kada kayo amin. Naragsakngal daw tayo amin. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod kani kabsat janong sa naapod no anagan, tintay drama. Ngamsakbay na? Hello kani Revelyn Garcia, Lisa Duldulaw, kani Belinda Ramos. Kastiman ti kunani kabsat janong. Dear manang biyanang, man nakiapat ti hasawak, iso amang ibabain. Naturay iti barangay mi, nga uray awan kumamat karbangan na nga agturay-turay. Siyak ti mababain, gapoy tararamiden na. Rugyak man nga rod, ti agsalaysa. Mapay, nagsapa ka manan anak karubwat dyan, papanamanan. At na seminar ming opisyalis ti barangay. Seminar kaila seminar. Saan mo naman ay nayunan ti swilduyaw, agpampanog kayo lang. Ay na, aguli magkakadiipang. Paset ti trabaho mi dayta. Si kamo ila ti rumaniklamo. Jak to pa agreklamo. In-enjoy ag tag-survey kadagiti kabaranggayak. Agraraman ka mo nga may ngagbalin nga opisyal dyan, Di mo iba ng data. Agtal na ka man. Tila sasaw mabakbakitan. Nala, ta mapanakit din. Ika nakitibalong ko akwarta. Tanay, awang ko kwartak. Kasi agawat ka manin kanyat. Kung diremit kay diswildom, ngam alaam mo lagayam. Laki din, mangtigkan. Nagaduman nga ibagbagamaw. Darasam kit ni, aldawang. Hitay niyaw, nagitaas-asayaw. Tanay, agrugit na dito'y sanaw. Nanang, sumana umanan na anti ipang. Agung-ungot man na ni Jisango ti balaydan. Ayan lalaki din. Ay, uwang nga rod Adaman siguro pang pangnaganan Abay na biladiyo italida. Unay mo't day takabsat yun, nanang. Basit lang makita na umdasan na pagtabtabaawan na. Kasta na nga roday ta nga ikit yung anak ko. Sa balay, ti ugali na. Kaso-kaso kayaw. Naimbaglahangan na ta saan kayo akas kanya anti ipang. Agduma mo't ti ugali yung nanang. Yung abay. Ha? Ay, Jackman amaw. Ngam sa bali nga may ti di makkulan na. Tay nalati ikit kan ulitag miniantin nga ipang. Idi basit pay. Iso akas lati nagibidan anan tiyaw. Santay. Nauyong nga may nagiti ng tagibi kan kuana. Malapal ko na. Iso siguro ati timawidan na. Ay, sapi na kararasagid. Ay, sigud na kadi akas jay nanang. Wano italabing makutan. Ay na, sigud nakas jay ti ugali na. Naturay launay ng tiyaw. Tauray iso ti buridak may agkakabsat. Kasla iso ti inauna ta naturay. Iturayan da kami akakabsat na ngayon inauna ngam isaw. Abay, anya nga oras nga agsirsira ka dito istorbo si Kapilar. Alas 9 tirabi ante. Isumula nagariwawa kayo manan idirabi Diyak makaturaw. Nasapa mo tapimanaw dagitay bisita kidirabi ante. Alas 7 apimanaw da. Wine, nga malas 6 ti pamaturog ka. Diyak kayat ti madisturbo. Uray kumamuno saan nga aga-asidog ti magpalay kayaw. Ha? Ibagam ka dagita nga customer mo, Tawan ti ngumalawngaw iti alas 7 ti rabi Sa paom ngamin ti mangirikap dito istor mo Alas 6, wano alas 7 mangrikap kan. Nasapa unay mo't ante. Isupay mo ti mapaglakwak iti duawan no talo nga oras Sapay adupay taggatang iti kasta nga oras. Kan may sa alas 9 mo ti curfew tayo sanay Makaringring nga raw dagiti customer mo. Kan amuyaw, masapsap at ipandaturog ka. Alas 7 maturog akon. Pasensya kayo na ante. Ay, di kay agpapaanawa Pilar. Laglagi po nyo akagawad jay asawa. Uray ka anakan ka.
talaga apagmultaan ka numapunwanan. Ha? Apay, asino kada kayaw tinagiwara iti supot ti sabon di ta kalsada? Apay, naglaba kayaw di ta kalsada? Kay, asino na rod? Nagawan kita babayin yawn. Kay talaagi warwara ti paglaygan yaw. Ha? Auntie, ang mga no na itayab din nagbagyaw. Ahaw, naitayab nga. Talaga kit di nga adaw, tinatangkan ti ulo na dito'y lugar kayaw. Ha? Pinitsure ko mo kay din da jay angaw case. Impos kon iti Facebook. Ha? Mangir na dyan nagiwaray ti da jay. Malmay si ti bain. Kitain yaw, da kita pagok ukisan yaw. Noawan makita yung abasuraan, ibulsayaw, dagita abasurayaw, saan yaw nga iwara dita kalkalsada, nagalas akitaan. Nawatan yaw! Dapay agrugit-rugit ang manok ije paraagan may, kaawan mo't bulos ang manok may, ipupukyaw, dagita manok yaw. Ay! Nagpabangset ti rugit da. Nalalala! Agawid kayo, nuawan araramidon yaw dito store. Di kaya marmarites dito. Kayo, nagawid kayo. Taing kaya dalaws ijay babalayaw. Dayta ka ti paglayngan yaw. Ti mang chismes iti padayo ataw. Nanyasan no? Sarsaritain yaw ti liklikudak. Mariknak dayta! Nan! Pautangan nakman iti asukar ken kape, pilar. Bayadak to no, agswil daw ni Uncle Mau. Why? Apay, anya man timbagbaga mi jay istoren aya ipang. Apay manin aya, husto mo't nagitimbagak. Pagsayaatan ti amin, sanaya. Nagpakalaing ka manan ang nagsao-sao ijay. Di ka lagbaing. Awan maday nga imbagak, Chanong. Pagsayaatan ti buong barangay ti imbagak. May bayatan ti kasyan, gamtay ag marmarites. Kaya mo nga raw, mailaukat ka nagijay marites. Ajay labiyag ti padada at tao ti sipsiputan da. Gan pagis-istoryaan da, ha? Saan akas tatiket ko asawain? Ti puntok, ket di ka kumagpakalaing amang manmandar ka dagiti kabaranggayan ta saan ka nga opisyal? Ay, opisyal ka mo, Jano. Kabutang mo nga may dagiti pasaway akalugaran ta. O di siya tiyag saaw. Isasawan ka, Jano. Ado nga rod ti kontra ti kastangar aramidem, ket may saak ditan. Na. Nay ko, apeng agkatos kay. Asawa na, Jano. Ngam kontra na. Nagalas katikas tanga aramid man, Jano. Tulungan ka lagarudan iti trabaho. Kas may sang opisyal. Ngam, kas takakit din. Basta tanangem ti panagsasaom, tama ka pasakit ka itirik na. Adaw, dagiti masaksakitan iti panagsasaom. Di ka agturay-turay, tawan karbangam epang. Sikan ti sasawan dagiti tattaw, nagalas ka no tugalip. Ay na, sa wundami na kayat nasawan, awan bibiyang ko. Bayam, ta agranak to akagawan, tapno at danton karbangak nga agturay. Noad na mag-ibutos kin ka, ah. Hanyat ko na! Ay kwa, kunak, mabayag pa iti eleksyon. Nay, nagsaba ka mo nga gwalwalis dito isangot ti storm on Insan Pilar. Ay na, wanta narigat ti maipos iti social media kasinsin. Amumatan di ikita, nanti ipang. Basit lang makita na ipusnan. Ure ukis latikin di makita na ipus na. Kapag sasawan na iti social media no asino tinagiwara iti dayjay. Ay, wan nga rod O naigit din dayjay nga ikit mun aya. Ikit mo ay Insan? Malay, wan. Ikit ta adwa. Ura yan niya pa iti ugali na.
Ikit talat-talay jay. Wen nga rod Numabalin la ko masukatan ti ikit, inaramid kon. Alam, pasensya amlatan insan. Tamong matindi ugali na, insan. Talaga siguro kasjay na, aging gatiing gana. Nanya lang amin ay ati pakasiksikuran na. Basit la makita na masikuranan. Sabi nagpigsa ti radar di lapayag na. At dala mangag na nga agkakatawa dito istor ko, sungatan na kun. Makarangrang ka no. Sana bagay ti adda ka aruba na no kasjay. Ti bagay kang kuana, gatay awan matataw a lugar insan. Wen nga rod Mapanla ko mga rod agbalayan ni Bantay. Iji tapaw ti Bantay, ta siguradong awan ka aruba na mangrangrang kan kuana. Dagitay tulaw, uni ti bilit ti mangmangagnan. Ay, mahaybladak sa manan no kastoy lang. Mala, bebe amon insan. Sika ti marigatan, no tutupam ti kaskin ni ante. Bye-bye amo. Nay, ada kayo manan dito yung store nga agomong. Da kayo ama marites. Talaga puliyo ti chismosan niya. Saan mo tananay? Saan mo't anga? Kitain nyo man. Agkakabsat, agkakasinsen, kun agaanti kayaw nga da dito yung store nga agchichismes. Hindi na kami lang, nana. Hindi na kami lang. Agin ina na nga. Anya kumamot nga iti pakabambandugan niyaw. Keday talamang sarsarita iti padayo at taaw ti pakabambandugan niyaw. Imbes ngayon kayag mula iti natang iti parahangan niyaw. Tapno addan to apitan niyaw. Asidaan niyaw. Saan? Taon unaan niyo mo iti makichismes. Na, kitaan niyo di parahangan niyaw. Nagsamag. Iyo pa'y amaw adalusan. Hala, agawid kayo. Awa nag-istambay dito yung store. Saan nga istambayan dito? Ita pagatagan ti store. Saan apagchichismisan? Naawatan niyo? Apay antian niya man ti basol kon. Di mo nga minipalubaw sa pag-istambayan dato yung store mo. Pagchichismisan na, to'y tersinam. Pagbalbali na masadot na gitigatao, tikasta nga raramidam. Kat alangan mo tapagawidak idante kat gumatang da nga road. No, nakagatang dan, papanawa mi dan Saan mo ta? Awan karba nga kamang papanaw kadakwa dante. Ay, adakar bangam, taistor mo nga ron ditay. Suratam dita sangaw, iti bawal mag-istambay ditoy. Kunam Anya? Ay, no siyak ti masurawn, ipasurat to'y istormaw pilar. Ante? Ay da, lumanabas mo day ta mo to siklaw makarengrang. Ha? Ay, nagkasurong mo pa. Day dyan nakamotora. Ha? Patasin natin lumabas man ang taparsaka katalagan. Lumanabas ki din. No limabas kumamot iti na minsan, wano na midwa ka, husto kumamot na. Ay na, apay aya apati dagit-takit pa kasikuram. Kalsada nga raw. Natural apag nantilugan Why? Kaslada mang sursurawn, lumam na basta, makarenda. Na. Kasi nagsublimanan. Payman. Ha? Ay sus! Apay nga imbarsak mo tibutas ko nga. Naimbagtasaan mo alapuntahan. Bagbagaan mamu nga rin dagita masakupam. Tiyan. Awan pa'y serbi mark nga official ti barangay. Tadi mo maiturayan dagita masakupam. Ala, ingka ka pidutan lang dyan imbarsak mo abutas ko. Tausaran! Andan pa pala! This drama is owned by Jenna Almoite Drama YouTube channel. At daman impos ni Auntie Ipang iti social media, uncle. Ay na, mas pasensyaan nyo ng tiyo, balasan ko. Tauray bagbagaak, jak maanawa. Apain nakno pakibiyangak iti aramiden na. Ay, unay mo't ni Antin, naguyong. Ado ti manggurgurakan ko na dito'y lugar tayo, uncle. Ala, ang mga nung maapektaran ti kina-opisyalyo. Ang mga nung dida kayon ibutos inton pa nagbubutos manon. Sa labalay, tadyak to agranan kanakan.
Kababain mo't ngaming arabida ng tiyaw. Apay, di da kay denggan no bagbagaan niyo, Uncle? Saan nga ron pila? Apain na ka? Siyak tagbalin ada kas no bagbaga. Iso pay ako. Ay, kaasi kay mga rod, Uncle. Awam mo ngamin anak yo. Tapno adda ko makadwayo amang bagbaga kenante. Uy nga raw. Di ka ngamin na paraburan iti anak ka-anakan. Mamakmot ni nanang amang bagbaga, tapaan naman. Kasjay na nga ron dayjay nga antiyaw. Bakbakitan aman nakiapa. Ne, ante. Anyan sirsiripin yung dita kalsada? Na. Asino nga ta, ti akin lugan iti limabas ditoy. Nagasuman, nagasgas mo to, to'y siminto a kalsada. Tay siguro saan amakasang at itayagsapan ti. Nagalis mo ngamin. Akin lugan nga ta. Dadaulin da mo ti kalsada. Gagangay nanti. Ta nagalis nga ron. Di da mo amaw ti agmanihaw. Kung di katang dagamin iti lugan da ko, di da mo amaw ti agmanihaw. Agraraman da kita akaruba. Ha? Kita umanay, wow, nagasgasan to'y kalsada. Tugot lang ti pilid day tante. Sana problema. No mga men, taag titinulong kayaw, nga adalugan na amang dalos, dito'y kalsada at apnusaan anagalays. Kanayon mo tamadalusan day tante. Talaga lang amin anagalays. Ta tumanudo ka nga road. Ay, makapasikaw rakit kitaan. Dadaulan da mo ti kalsada da kita akong dilugan. Agraraman dan tumo ngamin ang maadaan iti lugan. Rumwara kon bakay. Tain kampay agdalaw si kalsada. Adda ka nung natumba akayaw. Ha? Maday ti aldaw ka. Napuyatan na. Ne. Apay. Anya nakapuyatam. Pinuyat nak jay tumanaol nga aso ti kaaruba idi rabiig. Nariknak dayjay. Ngam alas 8 bat la iti rabi dayjay. Una, ngam kaimimasan ti turog. Noan niya lang nga ti taataulan da kita nga asaw. Da siguro pumanag na iti rabrabi eh. Iswa tumanaol ti aso ti kaaruba. Kit gagangay na taaso nga rog. Di agtaol. Tida pa ila gamin ilakaw dagiti asaso da. Iparit ko mga men, ti barangay, ti maadaan iti asaw. Tadistorbo laeng iti turog dagita. Kano agkagat da? Ay, narigat, ti marabays. Iso nga rod ti trabaho da. Agtaol. Ay, makaringrang. Iso nga inlako kon dagiti aso ta. Tamaringringat no agtaol da. So nga ilako da kumamay, dagiti tarakunda. Di mo pakibiyangan dagiti karoba. Takayat da nga dagbantay iti balbalay da. Nangrunan no kasjay nga da papananda. Kitaam ka data, awan bantay ta, tainla akong butay. Makaringring da nga road. Taimbagpay ko jay baboy at araknan. Tasadala agunay no mabisinda. Nanang, kitaan niyo ka din ni Auntie Ipang. Ha? La, alaladan na mo di parangan da. Kitaan niyo anay ha? Nagngato di mulyan na kayo. Ay, uwan ata, igalot na siguro di tali nga igam na. Apay nga tang alaladan na di parangan da. Ay, ada siguro sumusumra ka manok wano asaw. Amumutan day tanga ikit mo. Di na kayaat nga da dumayo adingwan iti sularda. Uray pa'y tao, dandani di na kaya't nga umarubayan kan kwa na nanang. Ha? Ay, natinag na ang tinanang! Ay, sus! Ay, oh my God! Itatulungan, anak ko! Anday ko, marigatan akong lagay. Hidak ka mauladan. Basit lang ano sa bakay. Anay Umayan, ti pangiluganan miking kaamapan di ospital. Ay, apo. Ay. Ay na, nagngato tinakatin nagamanang. Nutilan to, aramidan to'y kabagis mo ipag. Tila ul-ul yun na. Anday ko, marigatan ako talagan. Diyak makapag nandyanong.
Anusam nga raw, tagturong kanon dito itilugan. Sa nabali, tabagkatin da kanton nga ilugan no madamdama. Anyat ko na dalakay. Malandukan ka no tibukot kan sakam bakay. Anya, yun na yan. Nukano abim makitag. Iso matipan nagadisgrasya. Iti kastoy. Kat anusam tabasol mo laang. Lakay. Di ka pala makapag na. Kat jak amaw, no kaano makapag na kamanay. Hello, auntie. Kumusta kayon? Ay, kastoy kaanakan. Sana ka makapag na. Nakaidalatan dito'y kamaka. Agpapigsa kayo ante. Magiabanak. Naimbag man, may kayaw kakaanakan. Wanante, tain niya ganda kayo ti prutas a kanan nyo. Kan, adapay tinapay kan gatas a ginatang mi, auntie. Ay na, agiamanak. Nagsasaya at kayo akakaanakak. Uri kanayon kayo nga ung-ungtan iti kalabas. Nasingpit kayo latakanyak. Pagawanindak ko ma. Agpaimbag kayo kit di ante. Agpapigsa kayo. Ay, wen. Talaga nga ikarigatak ti agpaimbag. Tadyak kaya tinakadalit ka na yun. Kakanakan. At tuyan ti kanam ipang. Mangangkan, tarum warak metten dumadamdama. Epang, mangmangagnak, mangankan ko na. Nagaddayo tinakaiturungan ti imatang mo. Ay, pampanunutag lang. Tinararamit ko iti kalabas lakay. Ha? Naglablabo saksa. Adaw tinanggura kanyak. Gapo iti nagalas nga ugalig. Ay, saan kaya marumbang na jay? Nasaya at bay, ta napanunot mo day ta ipang. Day ta tururayak na ibagam. Ti panagbabawib. Ay, pasensya kan. Mamiris ko itan, dagijay abindot ka. Dusak siguro na ito yan. Gapaw iti kinatangsit ka iti padak atao. Mala, maragsakandak, tanaamiris mo, ti bidot mo bakit? Kat apaman nga agimbag ka, di mon sublyan ti sigod nga aramid mo, way. Wine. Promise. Agbalbaliwa ka lakay. Siguro, no sana napasama kita asawak ti kasjay, nalabit, isulat ta ti ugali na. Nabayag sa nakapagnani bakit ko, kat idinaimbagan, nakitak mo ti panagbalbaliw na. Si Mingpet, kat saan na nakasitisigod akas lakagura na amin at tao. Managisam itan, iso nga doon dagiti gagayem na. Alakastan, tugayem mo, Jano. Ala gagayem di tamanan, tinagpatinggaan ti sabali man na nakapadasan. Dito'y drama tayo, Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, God bless kada tayo amin.